Otuko wa thaa ithano itura-ini ria Muthigiriri gicigo mbunge gia Kiharu kaunti-ini ya Murang'a niguo maabitha borithi marekinyirie muciini uyu wa Philip Kamwaro wa Munyua kuria airetu 26 kuma bururi wa Ethiopia marahithitio. Kamanda wa borithi kaunti-ini ya Murang'a Kainga Mathiu augite othe aria ni a ukuru wa miaka 22 nginya 32 marari na passport na thimu 16 riria marahofaneirio. Tumeweza kujua kwamba walianza kusafiri ama walivuka mpaka tarehe 14 mwezi wa 7 mpaka tarehe 2 mwezi wa 9, lakini hawakuwa wanakuja wote pamoja, wanakuja wawili watatu hivyo. Kieha kinene ni ati airetu aya 26 maraikarite nyumba-ini ino itari ndiku na marareirwo mukondoro umwe tu makihuthiraga kioro kimwe tu kiria kiri nja wa nyumba ino na marerugagira irio nja wa nyumba ino. Kiuria kinene kiri uria marakomaga mukondoro-ini uyu umwe. Na wale ambao walichagua kuleta watu hawa mahali hapa, lazima kuna jambo ambalo walikuwa wanajaribu kuficha. Ukienda mahali wanalala pale, kifaa cha kulalia ni kimoja. Kainga augite mwene nyumba ino na muragiri wake ni maikitio ngono niguo gutariria borithi ndeto makiria egi airetu aya na kuria maratwaragwo. Na watatupa habari zaidi kuhusiana na hawa wasichana ambao wako mahali hapa kutoka nchi ya Ethiopia. Riri tirita ria mbere airetu kuma bururi wa Ethiopia guikio ngono mari thavara-ini kaunti-ini ya Murang'a. Ciuria nyingi ari kana hihi kuri andu marutaga biashara ya kwendia airetu aya kimwiri kana gwika maundu mangi nao. Guku borithi magitungwo ni kiremithia gia kwaraniria nao kuona matiraragia githungu kana githweri. Hili ni jambo ambalo labda limetokea na labda wale ambao wamehusika kwa kufanya hili hawaelewi sheria vizuri, kwa sababu hapa si mahali pa kuleta watu wasichana 26. Hata ukiangalia vile kunakaa mahali hapa si mahali pazuri pa kukaa. Lazima kuna sababu ile iliwafanya waletwe mahali hapa. Riria airetu aya maraingiririo ngari-ini ya borithi marambiriirie kuina nyimbo itaramenyekanaga kana ni mahoya kana ni kugoca. Merekeire ceceni-ini ya borithi ya Murang'a. Uthuthuria ni uratabanio na mbere gukurana kuria airetu aya marathiaga na nu umarehete guku bururi-ini. Nyumba-ini ino ya rumu 3 nikuo airetu 26 makoretwo magikoma gwa kahinda ga kiumia kimwe. Ndeto citari cirahinya ni kumaratwarwo na maratwarwo mageke atia. Wakigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyakohoro kuma Metumi Ndigimaguru. Ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.